Anyang laki din! Bakit? Rumara kaon? Sa dinumanen ti papanam Pedring, adalo man ti rabi iya. Ay kat mapanak agpadanom ijay taltalon ko bakit? Agpadanom ka manen? Nagpadanom ka manen idi na minsan ngal daw. Wen, Gina, bakit? Masapaw ti adu-adanaw ijay taltalonag, tapno saan amamagaan? Kanayon kalakit din amapan agpadanom? Ang mga numalayusan di taltalunam. Ay, may mayat ki, di ano malayaws, tapno nabasa ti daga, kan nalakang agbunga dagiti mulak. Makaamu ka, Pedring. Basta di ka unay agbayag iti taltalon, ta delikado dagiti ulag, ha? Awan ti rumbeng, pagdanagam, bakit? Apay nga rod anagimot ka iti tuwalya. Agdigos ka iti taltalon? Wan, ay uhusto ka, bakit? Agdigosak iji irigasyon no madamdama. Kasta ngagpaisaw. Apay day tatwalya nga imot mo, Pedring. Pag-apta diti karuutan, Rosana. Awan ka diti nakakita ken ka nga imay dito'y taltalon, Pedring. Ay, awan, Rosana. Naganaan nadak. Diyak kayat nga da makakita ka data. Rumbang laang. Maichismis talakit din no da makakita ka data dito'y taltalon. Amumat abalo ak itinabiyag. Ken si aasawa ka mat. Awan ti rumbeng nga pagdanagam, Rosana. Agtalinaed alimad ti relasyon ta. Pedring, Rosana, ay ayatan ka. Diyak kayat amapukaw kay tibiyag ko. bolero. No talaga nga'y ayatan na. Apay nga rod adi mo pala sinaan ni Gina nga asawam. Katdatan ti agden na. O, makitam? Sabali ti reaksyon mo iti imbaga. Saan aday tati pagsaritaan ta, Rosana? Oh my kaman, kiti. Ay, naunay ka. Agtutur ka mo't Ay, Pedring. Di ka lang makatuturan. Ipaidanak mo't laadagosan. Mailiwag naminin kan ka, Rosana. Ay na, nagbanglo ka talaga. Ay, na. Ay, makikiampi ka. Di mo unay, Pedring. Ay na. Nagkapwam, Pedring. Nagsapa ka mo tayo na masabat ka dito parangan. Ay kat napanak nagpadanom tatang. Anya, unak man no nagpadanom ka, hindi na minsan nga aldaw. Kurang jay danom ti taltalon ko, tatang. Iswa nagpadanumak man. Una yun day ta, Pedring. Kanayon kalaki din nga agpadanom. Ang mga numalabas mo ti agpadanom, kat malayos dagiti mulam. Anya laki din ni tatang. Pakibyangan na pailang ti panagpadanom ko. Mas daawak lang amay. Rinabi mapan ka agpadanom. Nagagat kalauna yan. Agsapa mo tayo no agawid ka. Ay katuwan tatang. Agkagatak, tapno saan kami agbisen kini Gina nga asawa. Apay ang nagjakit ka, Pedring, sa dino ti papanam. Mapanakaw ni Jitalon ko, bakit? Rinabi ka mo't na namapan iti talon mo. Aginana ka mo't Adupay, ti padanumak amulak, bakit? Saan pa analpas ti padanumak? Agpadanom ka manan. Wen, bakit? Adumot la ti maapit ko no kanayo nak ngagpadanaw. Mabalin mat nga agpadanom ka iti bigat. Aldaw wano malam. May mayat ti agpadanom iti rabi tanalamlami ti panawin, bakit? Saan ak unay amarigatan? Wan nga mapuyatan ka mo't lakay. Ayos lang, bakit? Kasta talaga. Ano sa kun ati mapuyatan, basta maasikaso ka na yung bagdag iti mulak. Oh, Rosana, ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka mo't unay, Pedring. Nagbanglo ka man, Rosana. Ay na. Ay, dinak nga rod agkandita atani. Ay, Maria ka. Ay na. Nay, adda nagkarasakas iti san unay nga dayaw, Rosana. Ay na, ang mga noada tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Awan mati sumungbat. Ang mga marabutit lang ti nagkarasakas, Rosana. Pedring. Ay,
ituloy takit din tararami din tarusana. Ay na di nakagkan dito ko nakmat. Maria kak Pedring. Ay na! Ay na. Nagapwam, pari Pidring. Nagsapa ka arimwara. Ay katuan pare Victor. Napanak nagpadanaw. Naglawagayam ti padpadano ma'am, pari Pidring. Iso na lang tanasamak di talon mo. Amangan no pagbalayan ti uleg. Saan mo't anasamag di talon ko, pare Victor? Kanayon ko mo't adalusan na. Uray ka na yun adalusam ti talon mo. Nalakalatang agtubo ti ruot. Mayat apagiwaywayan iti kalding. Tanaraber di ruot na. Aha. Bilibaken ka pari Pidring. Nagaget ka mapan iti talon mo. Nga uray no rabiin. Ay talaga kasta, pare Victor. Naskan niya gagatak, tapno adunto ti maapit kaw. Kaya't ka kumatuladen. Tapno adumat ti maapit ko. Ngem saanen. Tuladan naglata tapno adunto mo ti maapit mo, pare Victor. Saanen, pari Pidring? Amangan no makaapit ak tulaang iti sakit tinakam. Anya? Apay, Pedring. Anya ti aramidam ijay talon mo. Rinabi ka arumwar. Agpadpadanumak, nanang. Apay, saan pa'y analpas ti panagpadanom mo? Ay, saan pa, nanang? Nalawa pa di padpadanumak atalon ko. Nalabos mo't daytan a kinagagat mo, Pedring. Kasla di ka mabambanog. Anya, laki din ni nanang. Dilawin nyo man ang tararamidag. Mas daawak lang nga may nanak ko. Mabalin kamot nga agpadanom iti bigat wenno aldaw. May mayat tirabi, tanalamiis, nanang. Didak ka di pakadanagan, tamok tararamidag. Agina kamot Pedring. Kumut-kutong kan gapo iti kanayon mo apa nagpadpadanom. Napigsa ti bagik, nanang. Awan ti rumbag nga pagdanagan yaw. Lakay. Uy, lakay. Ara ko panakman mo't Kakaiso na saan ka pa nagpadanom ita arabi Parbangon nagtaon na mapanagpadanaw, bakit? Kunak man no saan ka arumwar ita? Rumwarak no parbangon. Ara ko panakman nga rod lakay. Apay, di ka mailiw kanya. Kayat ko pa'y timaturog, Gina. Anya ka matin, Pedring. Sapay ka digdigos ko. Nagbangloak. Yak pa'y masango ita, bakit? No bigatun. Anya? Ipabigat mo ba'y laang? Maturog takit din, bakit? Makabanog da ita pampanunutan. Uy, naglangto ka kasinsin Rosana. Ha? Apay ibagam anaglang tuak kasinsin Victor. Masibsibugan ka ngamin, iso analang to ka. Anya ti kayat mo asawan kasinsin Victor. Amang ano dandani nagbunga dagiti mula, akanayon amapadpadanuman. Ay na di ka maawatan kasinsin. Anya amula asasawam dita. Ha? Awan! Lipatam latan di imbagakan ka. Ni mo't Pedring ti tataulan ti asaw, bakay? Wen nga rod lakay. Sa dinungay ti papanan na ket rabi una yan. Nay, agturong mo't iti daya apas ti paraangan. Nalabit amapanmanen ijay talon na lakay. Basta awakken kwa na. Tarinabi mapan ijay taltalon na. Di na nga rod kanu kaya ti mainitan. Iso arabi amapan ijay talon na. Naidumduma mo ti panagtrabaho ni Pedring iti talon na. Rabi ama panagtrabaho. Ken kanayon nga ibaga na nga agpadanaw. Wen nga rod lakay. Kanayon na apadanuman dagiti mula na. Ay no, mailiwak manin ken karusanang. Ay na, di nakarot arakupan iti nairot ang Pedring. Saan ka makaangas? Ay na, mailiwak nga ron ken kan Rosana. Oray siya. Mailiwak miten kan ka, Pedring.
Ay no, ay ayatan ka talaga, Rosana. Ay, ayatan ka man, Pedring. I love you, Rosana. I love you too, Pedring. Aha. Adda nagkarasa kasi tisan unay nga tayo, Rosana. Ay na, ang mga nood at tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Ay, pusa mo't lagayam, Rosana. Ay, kunak lakit din no adamang sisiim kadata, Pedring. Ay, awan ti umay atao dito, uy. Kaputa rabii unayan, Rosana. Nay, mayat ti sasagawi siwam di ti parangan pare Victor. Wala, pare Pedring. Nagapuam ngay. Ay kat ije balay pare. Inakman gumatang iti naima sa sidain may. Tay bulalo ti gatangem. Tapno napig sa titumeng mungag padanom, pare Pedring. Mangan ka itiado. Tane, naglawa pa ije padpadano, ma'am. Nay, jak kursunada ti panag-iisam mo pare Victor. Oy. Di mo kumaikan diti sa balay kay papanan ti panagisam ko, pare Pedring, ha? Kaslada kayat mo nga ibaga kanya ka. Awan. Kat, kano ka nga agapit iti mulam? Ay, kwa. Mabayag pa pare. Ay, kunak no mabiitan. Takanayon mo't nga minti pa nagpadanom mo. Ay katagbungad ang tulata. Ano madanon pare? Sige. Panawan ka pa tayo nagman gumatang agpaiso iti bulalaw asidain mi kini bakit kaw? Ay na. Di mo unay ti mangan Pedring. Kas ka lang mabisbisinan. Nagimas nga rod ti mangan bakit? Ay na. Nagrawat ka matamangan? Ngam ape akas la kumutkutong ka na kay. Agsarming ka, takitam day tamatam. Nagdadakkel ang dagiti eyebags mo. Naglitem pa yan taglawlaw ti matam. Tila madlaw mo mait bakit? Uy, Pedring, gadan samot ang sakit mo. Anya kumangay ti sakit kaw, Gina. Ingka kiti agpa-check up. Sabali at talaga tilangam. Di kan tumat ngamin matmaturog, takanayon kalatan ngagpadpadan umiji talon mo. Awan, ti sakit ko. Wano? Agar-aramat kamutan iti droga. Iso ako mutkutong ka. Anya laki din ni bakit? Tila madlaw mo. Sa anak nga gar-aramat iti maiparit a droga. Ala, ituloy mo kidin ti mangan. Sana dayta ti pagsarsaritaan ta. Pedring. Apay Rosana, naglitay ka mait. Imbis kumaan na ragsak ka, ta nagkita tamanin diti kataltalunan. Kwa. Apay, at ka di ibagam kanyak, Rosana? Napatagtibag akan ka, Pedring. Naskan apanawa mo ni Gina nga asawam. Katdatan ti agdan na. Anya ti kahit mo asawan, Rosana? Agdadagsanak, Pedring. Duwan abulan asa anak sa nga ili. Anya? Juan, Pedring. Masikugak. Ay, saan? Sana mabalain? Ay, dakkel ariribog ti mapasamak no kasta, Rosana. No di mo sungbatan ti sikug ko. Siyak amis mo ti mapan ije balayo. Kat agnaedak matan ijay. Anya? Apay ngayon may kadidi balay. Kanapay day ta nagdakkel abag nga imat mo, Rosana. Agnaedak kun dito balayo, Gina. Anya ti kahit mo asawan. Naskan asungbatan ni Pedring ti sikug ko. Anya? Masikog ka? Kat ni Pedring ti amaray ta sikog mo? Rosana? Wan, Gina. Adda relasyon mi kini Pedring nga asawam. Anya? Kasano anapasamak dayta? Hey! Papantay tabunin mo, Gina! Ay, pangasay! Ay, di nagtagbatan ba kahit? Awanan ka itibain, Pedring. Sabali mat gayam ti padpadano, ma'am. Niyamat gayam Rosana ti pinadpadano, ma'am. Ay, pakawanan nakpakay! Ay, nailawan kami lang! Sikati ayatay! Nailaw ang tarupam. Tagtag numalpasan ti amin.
Saan, Gina? Ay, pakawanin na kaon. Ay, diyan kon ulit ang tinaramit ko, bakit? Talaga di mo maulit inaramid mo. Gapot ang makisinak matankan ka, Pedring! Anya, di mo ko maramidan tayo takanyak. Urnusin ta ti amin. Ay, ayatan ka. Ay, di na ko mapampalawan. Bakit? Papas kaitan nga agpadanom. Tagawid akmatan ni jay lugar mi. Ulbod! Kan man nga lilaw ka alalaki! Ay, saan? Ay, di na ko maparawan. Sikat ay ayatan. Ay, pagkawalan na. Gina, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Anya Laki din! Lakay, umay ka agmeriendan. Naluton ti hot cake. Naimas daytoy, tainikak iti vanilya, pangpaimas. Sana ka mabisen. Agmerienda ka pa sakbay arumwar ka. Anya akalakit din aya. Sana nga ron na mabisen. Papanamaya, Di talang. Masikuranak dito'y balay. Iswarumwarak. ramanampay nga ro ti hot cake ko Inlutuan ka pa Sana nga ron na mabisen. Sige, rumwarak out. Ay na, nalpas mo't lang ti panaglabak. Tarararay, tararan, tan 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 tan. Hello? Ha? Abalayan, Mariette. Wait. Nay, si kamot gayam, abalayan Dalton. Ay, apay, abalayan. Anya ka diti bagam kanya. Ay, aguray ka abalayan. Ay, umay ka, umunig ta. Tadalin nutok a hot cake. Agmerienda tapay. Tamabisinak ngamin na naglaba. Ay, nagpudaw ang dagiti lopo na. Nagsiksimot na balayan. Oo, anya pa'y lang aramita mabalayan. Umunagtan di balay. Nagpudaw ang talopo mabalayan. Anya lakit din aya. Tati legs ko pa ay tinakita mo't. Ala, umunagtakit din di balay. Abalayan. Sige, nakatimpla ko niti chocolate drink mo, abalayan. Sige, agmeriendatan. Abalayan, Mariette. Alaik man ti cellphone number mo. O sige, mabalin ba't lata? Tagabalayan tamat. Itad ko Ay, mabitlaang. Adtaw ti cellphone ko, abalayan, Mariette. Ipunbok mo ti number mo. Sige, mutoy. Ay na, naglamuyutin ti ima na. 09 110 0 Oh, adita. Na-phone book ko na balayan. Abalayan. Mabalin ka din nga umay kanto sa rungkaran. Ha? Sarungkaran na? O sige, apikit din na saan. O alang nga rutan, rama namon tahat cake ko. Amok ang magustuhan. Ay, uway na. Naimas. Magusto ak launay. Ay na, nakaim-imas abalayan. Nanang, nakita ka nagkapo dito balay ti katuganga ka lalaki. Kat,
Anya ko mati-madi iti dayta. Jak mat imbaga amadi nanang. Ngam damagak laang mat tanaga po nga rod ditoy. Awan, di magaslaang. Iso a pinagmeriendak iti hot cake. Kasta gayam. Wen, anak. Ay, amom ka di. Kasla na in love kanyak ni abalayan. Ay sus! Anya day ta asasawin nyo, nanang. Ay, takasanumat ngamin asana main love kanyak ay kat sexy ak pailang. Ay, anya lakit din aya, nanang. Tila sasawin nyo. Wen gayam, nanang. Imayak, taumay ko man ipaawir ni baby. Tay nak iti tsindaan. Inak gumatang iti gatas kan diaper na. Ay, awan na. Awan parikot. Total, awan mat papanakita. O di sige, agawira kiti apo. Dalton, anya jay nakunakanyak ni Rufa akaaruba ni Abalayan Mariet. Anya timbaga na. Rimwer ka kano iji balay na. Anya ti inaramid mo iji balay ni Abalayan Mariet. Ha? Ay, napanak laeng mat nakikape. Nakikape? Apay, nasken ka di amapan ka makikape ijay kat nagado ak kape dito'y balay. Kahit dakas aya. Anya laki din aya. Nakaskas daaw nga men, Dalton. Tamasapol nga iji balay ni Abalayan Mariet ti pagkapiam. Gagangay tagabalayan Agkin numusta. Anya kalaki din aya. Masapol ka di pa'y nga inka kumustaan ni Abalayan. Idin to tano ar-arigan kat agiin na sidag tayo laang. Nga oray, medyo adayo labas si tibalay na. Kitwain, ti agabalayan agkin kinumusta. Anya kalaki din aya. Mada, ten na ko ni karayan. Bareng adda maalak alamais. Isupay asidain. Nakaturog matgayam ti aputa Abalayan. Wen, abalayan. Na. Anyan tilangan ni Abalayan. Nagkiting laonay ti short pan na. Sakat fitted pa ti t-shirt na. Na feeling balasang. Oo, apayakit kita, anak, abalayan. Abalayan. Saan ka di amabalen nga agpantalon ka? Wano agpalda ka iti atid dog? Ha, Abalayan? Apay, ada ka di problema iti suot ko. Kasla ka, hostess. Ay na, amo, mabalayan. No adan ka iti sexy apamagi. Saan ka nga agbayin na mangi-display iti kinasexyem? Angam no bilbilan ka. Sa kanto agsuot iti kastoy. Ay, daytan ti madiakitan. Gapo ka dita bilbilanak, iso akas tati ibagbagam Abalayan. Saan na pala yan? Saan ka kadi amabaen? Abakbakatan kan. Ngam kastapay laang ti panagbadbadom. Feeling balasang kapay laang. Kasi tinakuna kabalayan. No sexy ka. Saan ka nga agbayin amang i-display iti pambagim? Ngam no bilbilan ka. Kan nagdadakal tagurong mo. Sakit uratan pa'y. Talaga nakababain. Pasagidan nakadi, Abalayan. Ay, ano pala yan? Ngumibagbagak lang, tipod no. Agyaman iti panangawir mo iti anak ko, nanang. Katap na damat gunggunayo anagawir. Inggatangan kayo iti gatas yo. Ay na. Yan niya lakit din, aya, Tricia. Naskan ka di pa'y dayta. Wen ananang, tagatas dayjay apang papigsa iti tulang. Bakit kayon? Iso akasapulan nyo dayta. Why, excuse me, Tricia. Sanak pa'y bakat. Nagsiksiyak to pa'y.
Wanan, basta inuman yun to. Makatulong dayta kada kayo. Ay, sige, anak. Kitagyaman ako, unay. Ay na, adadaman na pumintas sa nuuminumak itikas na agatas. Abalayan. Umay kaik ka ni Tilamais. Wow, ay na. Ay, nagimasanday ta nga ipaksiw, abalayan. Uwan abalayan. Wala, umay kapay, abalayan. Tagmerienda kapay. Adahat cake ko. Uwan abalayan. Agsubli ak inton madamdama ta umay ko ramanan tahat cake mo. Ta inak pay agsukat ta agat karayanak. Kasto ka di? O sige. Ay agdi ko siyak biit abalayan. Ket agsubli ak betla ditoy. Taramanak ti hot cake mo. Ay. Papadamla kay, tanagdegos ka pay. Nakapulas ka pay iti pangruar. Sakat, nagbanglo ka pay. Papanamaya, Di ka lang. malangarod, agmerienda ka pay. Adali notok a hot cake. Ninayunak pa iti tubog ti carrots. Tapno adda sustansya na. Kan adapay kape di ta abarakaw. Ay, innakaw na. Na. Di na pinagan ano ti hot cake ko? Di naman lari namanan, sakbay arimwar. Ha! Makapainsulto! Sige, abalayan, Dalton. Mangan kalata iti hot cake ko. Nananamday ta. Ta sinursuro kak basit iti pangpananam. Ay, uwain abalayan Mariet. Uray jak pa hinaramanan. Nyam amukon anaimas. O sige, ramanamuan na balayan. Sige man. Ay, naimas. Naimas sa balayan. Magustuhan ka. Ha? Ay, magustuhan na. Ay, uway na. Ay, magustuhan ti hot cake mo, abalayan. Abalayan, mabalin ka di rumwarta siya paminsan. Rumwarta? As in date? Uwain, awan mo't siguro dakas na taga-balayan tamay. Ako? O sige, awan mo't parikot. Ay, itan ay rumwartan, intan agdate. Isa na balay ta nakapula siya kaon. O sige, ituloy mo nga ron tag merienda, tinak agpalas. Orayan nakbit, tabalayan. Ay, wow! Anyan! Ay nakakini-kini amagmag na nabalayan. Ay, inlaba ka talagan kenkwana. O anya, abalayan. Napintasa ka di matlang. Wow! Ay nagpintas ka balayan. Nagimas ti hot cake mo. Kayat kaw. Ay nagimas na talaga ti hot cake mo, balayan. Ay inibos ko na. Okay lang. Ola, intang arutan. Rumwartan. Ay una balayan. Ay na. Balayan. Nagpintas ka. Nagsiksi ka pa ya balayan. Oh. Anya lakit din aya, abalayan.
Ay na, nagadukat nga ipagpagkamon. Arumartakit din. Takayat kumati agpag na. Sige, ay na, intan, balayan. Amom ka di tinasaukan niyak ti kaaruba ti inam, Tricia. Ha? Anya ka di dayta, nanang? Kanayon ka nung agpaspasiksay kan nila kay ko. Ha? Kasta tinako na kanyak ti kaaruba ni nanang mo. Kan amom ka di pa iti kunana. Nganya, nanang. Nakita na kano arimwada adwa iti balay ni nanang mo. Ha? Sino ti kadwa ni nanang arimwara iti balay na? Nilakay ko. Ha? Amom ka di, Tricia. Sabali nga ben, ti madlaw ko kan nitaatang yukat. Kanayon nga agpagwapaw. Kasta ka di, nanang? Ha! Sabali ti agparparik na kanyak, Tricia. Sabali at talaga ti atap ko. Ay na, nagmayat nito ya parke abalayan. Ay, makabang arti angin. Nagmayat ti angin nga agdiso iti pingping ko. Ha? Wanyag paisaw. Nagmayata balayan. Ay na, nariknak ti angin na kas lamang agkadagiti pingping ko. Ay na, nagmayat abalayan. Ay na. Nakakitim na balayan. Ay na. Agkaksan. Ay na, nagmayat at alaga. Abalayan. Nakakitim kamatan. Akasla. Or-orayam niya. At mga gakan ka. Rik-rik na aklang ti angin akas lamang agakan niya kabalayan. Wow! Ay na. Agkaksamot na balayan. Umay ka balayan. Mapantamatan iti day tsaya banda. Kaya't ko ti agpag na iti kasabsabungan. Ay na, nagpintas ijoy. Anya ti kunam? Tricia? Lakay, dananang ko kantatang mo. Rimwarda ka no adwa. Adda nakakita ka dakwada, arimwarda adwa iti balay ni nanang. Nakuyog da ka no. Kayat mo asawain. Napansin ko ni tatang ko ni nanang mo. Kasta nga rod. Kahit papananda ka na. Diyak mo Atapon ni nanang mo, nga adda relasyon dagiti duha. Anya? Wen, Jerry lakay. Ala. Ay, pudno nga ta. Ay, anya laki din nagijay adwa. Ano pudno man nga da relasyon da? No awan, saan ka di arumbang laeng akadwada ni nanang mo? Alaman? Di tay agi papan iti sa balay. Gaputan nagkuyog da. Pinkin tayo pa'y nga umuna. Nupod no, wano saan. Tricia. Abom ka day. Anak karagrag sa kak unay. Gaputa si katikadwak ang nagpasyar diti parke. Uray siya, kabalayan. Naragsak akmat. Agyaman akmat. Tadaka kadkadwak. Naragragsak nga bin, no adda kaduak nga pagna. Abalayan. Apay, abalayan. Perperengenak matan. Nagpintas ka nga, men. Isiksi ka pa. Kan naimas pa iti hotcake mo. Nga impamerindam kanyak. Anya kalakit din ay abalayan. Dinak man rabakan iti kasta. Kandinak man perperengan na kasta. Si kakit di mo. Abalayan. Nakapimpintas ka. Siksi ka pa.
Kan naimas pa iti hatkik mo. Ay na, ay makakatawakan ka pala yan. Sige, agawitan. Sana bale, nag-enjoy kita. Mabalin ka day. Nga aglayon tapay iti palay mo apalayan. Tailutuan nakman iti hotcake. O sige, mabalin lata, abalayan. Ay, nagima siya talaga ti hotcake mo abalayan. Ay, paggugustok launay, ay paboritaw. Sige laang abalayan. Mangan kalata. Ay, uwain abalayan. No mabalin ko bakit? Dito yakon balay mo ngagnaid. Anya. Anya kalakit din aya abalayan. No anya laditan ti sasawam. Ay, uwain abalayan. Ngamin kat... Ngamin? Nga anya? Ngamin kat... Nailabakan ka na balayan. Ha! Ay, anya kalakit din aya abalayan. No anya laditan ti sasawam. Oo, ada tao. Ay, mabit lang tayo nakitaan abalayan. Adda ka dito'y amang mangan iti hot cake ni abalayan. Idento tati hot cake ko, kat di mo pa'y pagan-ano aramanan, Dalton! Aha! Nan? Sige man, ramanak man dito hot cake ni abalayan no naimas. Nan, ramanak man. Pe! Saan mo ta naimas? Adda pa'y raman na napaek. Idinto tati hotcake ko, kat nasustansya ti kabkabil ko araman na. Ngam di mo pa'y pagan-ano aramanan. Ngam day ta napait hotcake, kanom? Kwa, ilyang, ay, intan, agawitan. Apay, Dalton, naimimas ka di ti hotcake ni abalayan, Mariet, ngam ti hotcake ko. Ha? Kwa, Sumongbat ka! ay, kwa ngamin, ilyang. Kat si kamot abalayan, Mariet. Ha? Apay, na-inlove ka ka di iti asawak? Tagkuyog kayo pa'y arumwar? Kat dakdak kayo pa'y? Siguro! Napan kayo pa'y nag-hotel, anya! Sumongbat ka! Di ka guli maklatan! Ay, sana pudno tayo ta. Sana pudnaw, ilyang. Ay, intan, agawitan. Ha? Si kapay nga abalayan ko ti bang lipot kanyak, Mariet? Apay adi ka bang sapol iti padam abalo, apakpakanam iti hot cake mo, anapaeng? Apay pay lang ati asawak? Ha? Mangibabain kayo! Ala, risutin tayo dahito aparikaw. Tadi kay kit nakababain. Sige, nanang, agsaw kayo. Adda ka ti relasyon nyo kani Tatang Dalton? Awa, nanak ko. Sangwak latamat ano kasta nga umay jay balay ko. Kanaklunak, anak ko yung kami arimwar. Ngam napan kami laang nagpagnapag na jay parke. Awan relasyon mi. Kit si kamot tatang, apay sinukon mo ni Nanang Maray. Kit nagdate kayo akas ko na ti kaaruba na. Kwa, aklo nagtipod now. Sagbay na. Ipakawanindak ko ma. Pudnaw, gusto akin na abalayan, Mariet. Oh, makitam? Ha! Remuar ti kinapudno. Apay Dalton, anya ti adda ka ni abalayan nga awan kanyak. Siksi nga min na abalayan. Kan nadalo si Tibagina. Saan anadulpat akit kitain. Kanayon pa'y anak kaisam. Saan nakaskin ka? Adi ka pa'y agdigdigos. Agat tabako ka kanayon. Ha! Uray na ilabak kinabalayan. Tawan relasyon may. Nagkuyog kami lang nga nagpasyar.
Day talaeng. Jak to pa'y inagkan niya oray kaya't ko kumangagkan. Nagsakitan. Nanang, nangagyumuti ko na ni tatang. Awan relasyon da, kani abalayan niyaw. Ay, sorry, abalayan ilyang. Jaka mo, ana in love gayam kanyak ti asawam. Tapara kanyak. Awan ti madi, akay papanan, ti panagkuyog mi. Sorry. Ay, ibasol ko day tao ipakawanin dak. Ngam saanin na maulit. Tapno awanin ti gulaw. Saanin na maulit pay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.